kuwa gatanu tariki 27 Nzeri saa 9:20 z'amanywa, Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda yatangaza ko habonetse abantu hambere bemejwe ko bafite ibimenyetso by'indwara na virusi ya Marburg, indwara y'umuriro mwinshi ishobora no kuguhitana. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko yatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragaweho n'iyi virusi, kandi ko abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Minisiteri y'Ubuzima ntiyatanze imibare nyayo y'abamaze kugaragaraho n'iyi virusi, ariko yavuze ko ari abantu bakanduye. Muri iyi video tugiye gusobanukirwa ibya virusi ya Marburg, aho ikomoka, gukwirakwira, ibimenyetso byayo ndetse n'ibyo ukwiye kugira ngo ukomeze kuyirinda. Murakaza neza ku Buzima Center, njye ni Saint Pacific. Ubuzima Center. Your health, our priority. Virusi ya Marburg iteza indwara y'umuriro ukabije nk'uko benshi bayita. Ishobora guhitana 88% y'abantu bayanduye. Gusa mu gihe abaganga bita ku barwayi mu buryo bukwiriye, umubare w'abapfu ushobora kugabanuka cyane. Iyi ndwara yavumbuwe bwa mbere mu mwaka w'1967, igihe yagaragaraga mu mijyi ibiri yo mu Budage, ariyo Marburg na Frankfurt, no mu mujyi wa Belgrade muri Serbia. Virusi ya Marburg na Ebola zombi ziva mu muryango umwe witwa filovirus. Nubwo izo ndwara ziterwa na virusi zitandukanye, uburyo zigira ingaruka ku bantu burasa cyane. Izikunze kugaragara gusa iyo zigaragaye zihitana abantu benshi cyane mu gihe gito. Abantu bakunze kwandura iyi ndwara iyo bamaze igihe kirekire mu birombe cyangwa se mu buvumo burimo uducurama twitwa rosatus. Iyi virusi ikwirakwira iva ku muntu umwe ujya ku wundi binyuze mu guhura n'amaraso, amacandwe ndetse n'andi matembabuzi y'abantu banduye, ndetse no ku bintu cyangwa ahantu. Urugero ni nk'ibitanda cyangwa imyenda byagiyeho ayo matembabuzi yanduye. Abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bashobora kwandura mu gihe bita ku barwayi, cyane cyane iyo badakurikiza neza amabwiriza yo kurwanya ibyorezo nk'ibi. Mu busanzwe ibimenyetso by'indwara ya virusi ya Marburg bitangira kugaragara nyuma y'iminsi 2 kugeza kuri 20 umuntu yanduye iyi virusi. Iyo ndwara itangira mu buryo butunguranye, igatuma umuntu agira umuriro mwinshi, akaribwa umutwe kandi akumva atamerewe neza. Nanone kandi aribwa mu ngingo. Ku munsi wa gatatu, akenshi umuntu atangira kugira diarrhea, kuribwa mu nda, kugira isesemi no kuruka. Gusa diarrhea ishobora kumara icyumweru cyose. Muri icyo gihe abantu bashobora gusa n'abacitse intege cyane, amaso agahenengera, mu maso habo hakagaragara umunaniro mwinshi cyane. Abarwayi benshi barwaye indwara ya Marburg batangira kuva amaraso cyane hagati y'iminsi 5 n'7 nyuma y'uko ibimenyetso bitangiye. Hari igihe amaraso ashobora kugaragara mu mwanda witumye, kandi umuntu ashobora kuva amaraso mu mazuru, mu ishinya ndetse no mu gitsina. Mu gihe indwara ikomeye cyane, abarwayi bakunze kugira umuriro mwinshi cyane. Nanone kandi iyo virusi ishobora kugira ingaruka ku bwonko, bigatuma umuntu ashoberwa, akarakara cyangwa akagira umujinya mwinshi cyane. Mu bihe bimwe na bimwe kubyimba kw'imbikananga cyangwa se testicles bishobora kuba mu gihe umuntu amaze iminsi 15 ataravurwa. Kugeza ubu nta rukingo cyangwa umuti uvura indwara iterwa na virusi ya Marburg. Icyakora kwitabwaho harimo nko kuvura ibimenyetso bishobora gufasha abantu mu kurokoka. Kugira ngo icyorezo cya virusi ya Marburg gishike burundu, ingamba zitandukanye n'ingenzi zirimo kuvura abarwayi, gukurikirana abanduye nabo bahuye nabo, kugira serivisi nziza za laboratoire no kwisobanurira abaturage. Gusobanurira abaturage iby'iyi virusi ni ingenzi mu guhagarika ikwirakwira ry'iki cyorezo. Uburyo bwiza bwo kugabanya ikwirakwiza ry'iyo virusi ni ugutoza abantu kumenya akaga gaterwa no kuyandura n'uko bakwirinda. Umva uko wakwirinda indwara ya Marburg. Jya wirinda amatembabuzi y'abantu barwaye cyangwa ibikoresho byabo. Ntukore ku bikoresho bishobora kuba byarahuye n'amatembabuzi y'umuntu ufite iyo ndwara. Kandi buri muntu wese asabwa gukomeza kugira isuku, harimo gukaraba intoki inshuro nyinshi cyane. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS, Dr. Tedros, yavuze ko umuryango uzafatanya n'u Rwanda mu guhangana n'iki cyorezo muri rusange, kugira ngo gihashywe hakiri kare. Mwakoze kudukurikirana, video yacu irangiriye. Niba utarakora subscribe wayikora twari tubana, kandi mukomeze kwirinda iki cyorezo. Mugire ibihe byiza. Ubuzima Center. Your health, our priority.